o fe yoane mai fio anga tanga pau vai masala inua sa vai ole wa fu anga yer vai ngalo ta o pa polo fesa ya le o mai la sanga fu anga le fiafi ya. And ladies and gentlemen, introducing his opponent, fighting out of the blue corner. He's from the string and the line of well-known boxing family. Please welcome BJ Louis. Oh, Louis. Ya kali ya. Sam. Ole ainga fusu ainga ngai ya banya dia anga pui pa. Ya na na sa dia ti mo wai fu sang fa professor le ya fiafi. Ta o fe yoane ba sunga BJ Louis. That's ya kasi nga Sam Louis pesta ya kako kamaso la. na ua tu sunga ya lans o la fadia le ta longa mo le fa am te mo ni fa tu nga fa ia nga lo ro ka ka pe nga me po i fo dinga la ki ngai ko la ko mo ke lo wa te o tak le ia fe lo pi la po o ma la li ia na ua mata le ta me sang mo ko fa la su se fa la ia va na ia le wa ko ma ia e ma o fa mo va ve io che o se la na ia e fa si ma fa ma fo di ma ka le o tau o fe yo ane ia ma le o to ala vale pula va pe fo si va to le le o PJ le wi ia ma se ta si ia ma ira skip yo ia o sa o me ko so anga PJ ana ele fo i be ro me ia lu ma ia le o tau o fe o vele ngora le vai o naksu pesca di fa sumo ya ko ke pero ki go sumo ale no va ko i ya oh ya fanya ko le ya bubu ale lo va ku fa le si dunga ia kadi ma di mo ngal fa ka ko ko luaro au ia ko sela mana ya lo fa pe foi io la curva la lo to foi le ta poi ngala tu nu le ora nga ya o ngole pe lo ko ma kai kura po fera la fuso le si ya pe ba wa wa ko pe ma wa la usali ya me umanga ya sa le ya ku nga fuso va pe de kulu la ukali ke wala ve va vosi le vai oh o le fanga le so ola ka male mubu lo li ye jeb kadi a me le foi comme ça ale kona le mubu le fa kali se ku yok ma e mo se fa sa o ele ka ko panga fa professor e vai ka o corporate part ia ke do ana vai fo dingo la ko fa ke anga do ia ale ka fu e le sum ia ma o ka longo mai ka mi sang mo mua face round usang ka o corporate pouch a fa sa o me tanto usang fa professor ale ki ko nga bolpia io sumo e un moro i lo sumo o mi no le singa me ben por ni se la fa la sumo ya sa ponga ke wale lo fa por malai wala kafia ya saunya tu le sunga ya lan swivel mo le fa ta yo ta me sanga no lua o le pangale ta o le corporate pouch ile ba ta o fe yo en PJ le wi ya pe o mai ka o mai ya mai pa ri o pisa o sumo la ri le yo ya mangi na le o ya o normal la pa ko bu pede telefon ka fa ka le so fa ka le so le mubu okay ya ele foi na kale o ka ofi ele me ipu e poco le e PJ siva ma ka wai mai ngame ya ka de fo yo e mo e le fu ya le fu ko nga ka shen me le su o fa pu le me mo wa di yo mo kala de mo fa sa do isu le do yo ya le ina ka ofi ya ana ka ke ora ko ka ko bi fi pe ko du do sia yo manga o ila ver na yo fa pe ora di simbe ana sa fuso la va do
So lo kau fai Fai so le mama ara ia kau sela mai ia le ide yo 1 2 e vai o ko le ide wi nga sa wa ko pe lo ko me ya la di sime no kin me so oh e vai que le ayo le video PJ no que le ayo PJ na kana skip ko malo ara la ama ele tu ni ya la pare la ama ko o fe ele me so anga ye ka corporate pound o nga fa sa mo sumo ni me le ko le vero kamalia se kul lang ko yo fa tonu ale leo PJ le wi yo ba ko mo fa kuanga fa ayu awa sa ya police ka mo sanga lo so gei e ngo buso anga diku fa yai pe ya sa fusu ka le pe ni mai lunga ai fa ya ba la mo fa mai ni so la no lo mai mo ina le ta mo fainga ya pe na bo na mai ta wa ki le fa tu mo lia o le ta to mai fusu nei o ta ya awanga ya tu li fusu mo ta mo sanga bo muli le panga le ya ba tau ofe Ioane ma PJ le wi ana ka ba e voringa se pa ki o misa le mere Kasi mira ko bunga ko le sanga ko ya le fa fa le mere ko mana yande fo ile leo tau ofe Ioane e o vai afi nga finga nga skamo nga ili pala ile nga ngori mai pala dia masang make the debut All Blacks dia masang he played for All Blacks already kasih kan sama Afrika dia ngaru je nga singa tu le umia nga pat di lalu kasih kan ya sudah pai au ka ua o ke kalmate ni ke fa ai la ka pi plaria ya bahasa salo le se me ya na wa ka longo wa mai winna le kusuanga mata ina le ya ka go ve ka kale kala pa bali ai e fe mo fi fon mele o le albo so ka di ina ladies and gentlemen, all three judges have awarded the fight unanimous to the blue corner, Mr. Lewini. mai ta wa tu telo la tu ta pati mai aku kamar dia